možemo pretvoriti kao kvalitetne i dobre članove gorske službe spašavanja. Znači, jednostavno pravili smo taj nekakav prijesek sportskih aktivnosti i šta oni se mogu, recimo, da urade u društveno korisnom radu za svoju čašu i za svoj grad. Zamolio vas sad, znači, pošto smo izvršili taj odgovarajući presjek sveg tog šta u stvari predstavlja ovaj certifikat, šta znači ovim mladim ljudima? Znači, to je jedan uvod odgovarajući stvari, jer planiramo odrađivati i neke malo ozbiljnije kampove, gdje bi, recimo, pozvali ljude iz inostranstva, gdje bi, recimo, branili boje naše zemlje, našeg grada, gdje bi predstavili, znači, te neke prirodne ljepote našeg grada i jednostavno možemo se pohvaliti sa nizom nekih ekoloških akcija, recimo, kao što su, odradili smo 11 ekoloških akcija, znači, u ovoj godini, znači, ne planiramo stati na tom, idemo dalje. Znači, borimo se dalje, mladi ljudi žele da budu od koristi i da budu, da pomognu svom gradu i svojoj čaršiji. Da, ono što nas interesuje, evo, kako vi živite, ja znam da sve ovo zahtjeva određena financijska sredstva i s obzirom da imate taj nijet, tu želju, da budete na usluzi lokalnoj zajednici pa i šire, pretpostavljam da bi evo i podrška bila veoma dobra, ja ne kažem sad direktno financijska, ali da se jednostavno razmišlja o politici ovih mladih ljudi, jer ovdje je bilo dosta djece koje su kroz Kondor socijalizovali. Tako je. Znači, bukvalno smo kroz aktivnosti kluba ekstremnih sportova Kondor sa ulice povukli do sad 30 mališana koji su našli, znači, odgovarajući smjeraj unutar kluba, našli srodne aktivnosti koji im leže, znači njima se bave i zapostavili se sve ono, znači, okolo njih što je negativno. To je danas prepoznatljiva ekipa mladih ljudi koji odrađuju odgovarajuće ekološke akcije, koji po prolasku u koloni, znači, koji su jednostavno lijepo obučeni, koji služe kao primjer u ovoj čaši, sa sigurnošću vam to mogu kazati. I svi oni koji žele da nam se priključe, da dođu kod nas, bilo bi nam zaista drago da se omasovi ovaj klub. Kada pričamo, znači, o finansiranju ili bilo nekom radu unutar ovog kluba, mi se glavnom ostavljamo na vlastite snage, znači borimo se. Malo će ispasti smiješno ako vam kažem da odrađujemo i često puta, recimo, određene količine metala prodamo pa da uspijemo skupiti za određeni kamp, recimo neku ekološku akciju, da skupimo po neke 2-3 marke od mališana koji svojim sredstvima, znači, uplate, odgovarajući sendviče nešto da bi odradili tu, znači, uplate svojim sredstvima, dođemo, očistimo, sad sami vidite kolika je, znači, volja i želja ti ljudi da pomognu svoje čaršiji. Sad, odgovarajuća pomoć, ova oprema, znači, za ove ekstremne sportove skupa i ona mora biti provedena. Stoga, znači, bilo bi dobro ako postoje neko ko je prijatelj svoje čaršije, svog grada, ove djece, znači, da se ovo sve omasovi, ko bi mogao da nam pomogne, znači, rado bi prihvatili bilo kakav vid pomoći, nevezano da li to bila novčana pomoć, meni dovoljno i savjetom da se pojavi neki intelektualni koji će, recimo, i mene kao instruktora koji radim unutar kluba, svojim savjetom da me nasavjeti odgovori stvari, jer niko nije idealan, tako nisam ni ja. Znači, ja imam samo želju, imam ove momke koji su sa mnom i mi imamo rad, drugo imamo ništa. Hvala vam lijepo. Hvala.